Hakasian beningkong an penlong ka kenhun AEGIS Society ya ka winter drop ka banlong haka khat nyau tarik kalalengkon hajar arpun riu hameba ai resort trau sning. Habakran syakilat patai Khubor Shillong Press Club haka khat lai tarik Miki Paul maulong ubadei artist manager laong ba kani kasin jam baka kenhun kasim kalong kumsi benta ban aila deki Samla Khuborjylla ban penpau perthei yala kisap ki phong kum kasyat karwai katem kaput. Shu event manager Arya Shatri ulaya thu ru ba kandon ka fashion show hakate kasngi ha kaba kirang bat ki thai bhabriu ken pin I yaki riam ba penwandur kerpang tang ha ka winter drop. Shu ulaya thu ru ban penshong shit shu hakate kasngi in one tem DJ ba paunam ka perthai ka DJ Hanna shine kaba na Russia. Di Khubor ni one of the images but they organized in the winter drop in 2026 but ban Shillong hanya trik for by resort intro kita nak ni di Aryan bagi ngapain kita fashion show bagi fashion designer dengan DP artis dan kepon ni one ban ai kan ku tip Khubor bagi hot ya we ada baru ibai ba ban ai lang to jingkersan ni marwa kajing semua jongi pelong kan kontak drop arja video tadi kumsi menta ban kentiu di lokal artis ba kinyo ada platform Wah, ikut ya DJ Hanna saya badai nado Rusia. Ya, haju upon ikut lagi itu kalau artis nang ba kinyo mesin lah, kinyo benda-benda ada program bagi vlog. Dari situ ujungnya ada untuk kita bagi perform yang di lokal artis bagi nang slow show benang mix macam show. Tekam jauh ini dan tinggi fashion show. Ini DJ, kemudian Zetan, DJ Pepian. Dan kini kinong job Norai kumwan job soklet Niko dan lagi kenhun jong kasibrat Dibob Zeno Geben bat jong Desi Ule and Kenzo itu kan perform tu sini bat kinda dekat tu kami berfikir di long shot kini orang ada perform dia punya kini one side vision and just two kini kita pelaju ni represent lah kok asli Meghalaya ada pun jemaah unjuk kita yo ban represent lah ke India ban pun jemaah jongga India dia iwan rak hari kiru haju opor ba tolong kowe muka kata masa lah ini ilut baru kasap kopong ba kumini kun Samla nidan tak lu kata boleh ba ai kasap yang ini kun Samla kasih jangan dicelah jangan yang kuat orang haju kejagaan ini ada kasap jangan kun Samla jangan haju kopor ni buru ya ikut ya DJ Hanna shine na Rusia man sakhi le pai jong khmat ba tanu di kun Samla jangan dicelah jangan dan sah kasap kembali tunjuk dan kopor ini artis bangsa siapa dia tangkatan yang kalian jangan khot we ai poro ba kin ai mesin nam kin wan nam ada program ban sekolong akan nyotrik ko ni ba ai resort intro muslim sebab kin yawan man ai yang ketujuh kesan ya yang ini organizer kan program ya tidak sesuai dia kejutan lah alien ibadi on 17 when we are I'm looking after the fashion show and all we are hiring around 16 models out of which 12 are from Meghalaya, including Shillong, Bhoy, and Joy site. And 4 of them are coming from Guwahati. And this time we are taking all the new faces because we want to promote, local talents who haven't gotten the platform to, they want, because we have lots of talent in Meghalaya. But the thing is, we have less platform to give them opportunity. So we are trying to create opportunity for them slowly. So I hope this time it will work and will make it. Thank you. And lalu kindan ini kong indon seperti fashion show dan nanti kita sedang di dancer entertainment yang dancer di bala represent cabar di khalang artis kindan dan nanti kita sedang seperti lokal artis banwai di bala Jepang teng ini Khuborjylla jadi dia nanti kita sedang di DJ bala
Shim aju play shabar mo kum zetan bebian ya mahadu ni sabu last year i Hanna shan man sab ni September tu kesing madai na Russia ya ngaspak lihat tiap kini kuno bakwa ban book tiket club book na po skill box but ni sa idling ya but kila ban book offline kila ban book na po ki store ki ban kila like advertisement yang sa ai ki link ki ba nabu ki tiket kila banyo tiket lalu early batch yang ibu news pa ya ka early batch la kut mentak apa saja hai ka jung ni kalau kata ni blog setang kisi kau ingat di ban ai ka platform ki banya kau ingat masa ajo berarti banama berarti lokal jungi ya gini ki lokal ki mantam ni kimna kaman sio ni contribute mengi ki kung ba pilawan mo makin man iya ka sa perform si ani dan nga ka seng pa ngin ai ki Usually kan tu kan around 500 to 600 kontan people speaking dan crowd ni man kacakak berat dia bahaya tu kata yang ibu katai kan Kia sponsor ini sponsor ni siapa lagi Kingfisher Premiums berdiri tadi. We have Kingfisher Premium Water, which is our key sponsor. Dan tentu ni contribute ki members ni malah berdiri nama ages untuk Our fashion show is done by Celestial Muse. It's a local fashion designer. She is helping us with the design. It will be like a mixture of Western pool wear. It will be elegant, not very explosive, but elegant, subtle, and because we are giving chance to all the local artists, so we are not taking anyone from outside. We are just making dresses. Also, we are making freshly exclusively for the models only. There will be 16 models, out of which 4 of them are coming from Guwahati girls, and 8 girls will be from Shillong, Boy and Joy, and 4 guys from Shillong. Different activities such as like dancing, fashion shows. It won't be just as a DJ night or a singers. We will have dancers, fashion shows, and we are also hiring local rappers and singers who will perform on the day, such as like Bloods and Gino, Nico, One Job, Daisy, and all. Message they call in the bottom. We nine nhau sau nó really way not nine nhau and so way nine real and you ra sau san sound real and this one nhau not san kandai not ra way not but the way number nhau real sau way kandai not ra Samla kila banwa call ni masa ni number namta details tentang tiket bukan bu. Kena kena first time be people long ni kena. Kerana kasih ni kau kan jadi people long ni. Kadang kadang khot ai iki audience mo, ai mesin kan jumpa ke jangan nang duki percaya ni ka program macam ni. Setelah dari Pak Man pentit mo mabagi dan kini permukaan ni announcement. Saya lagi Shillong ilabu apa ani Shillong ni dia agentia riboy persoalan dia kau ibu kau tip kalau ka gift lagi mau kini bayi iya kali ke ba kedang pembina kaya hanu laman contoh dia kali batin post Instagram dan kita sini ke untuk drop tinggi bu lu ikan dia ka scope di lucky winners when you get free tickets entah kali ka program juga dan kata ini ai kata chance ya baru Shortly in lucky winners kalau mesti iya kali instructor kita Instagram kita pakai kalau jodoh kan kita